Secretary General w'ekibina kya NRM nagirangu bariyo nibakwatanisa n'ebibiina bitari bimwe na bimwe okwetebekanisiza akaruru k'2026 ngo mu bwire butari bwahare nibeija kushoboza engenderwaho okwakaruru akakararondwe. The few people taking the national chairman to electoral commission are allowed by the law and by the regulations, and they are about 20, and they will all move in one bus as a team. Omuhwezi wa mukuru w'ekibina kya PLU Nuwagira Toyota Kaguta nagirango ekibina kyabo kina mani mingi na namasiko ngo kwegitoku ne kwija kuhera cyango okongera abashakiki wa NRM omukaruru k'2026. Ekibina kya NRM twakijoininga abo itwe tutahamu PLU nkokuntwere nimbagambira twine koragana na NRM turi omukono gumwe gwa NRM itwe tukasharamo kuba aho twabere ntereba ngo bundi NRM tashikireho twataho amana go kugira ngo itwe tushikeho, so itwe tukaragagamo NRM ninga kugira ngo twagijoininga tuturamu kureka NRM hati eshazirimo kugira ngo tukore nayo ombutongore umurimo wo gukora mobilization ya muzeyi na NRM all flag bearers ba NRM mwe n'umuntu kugira ngo mwaguza abamemba banyu mu NRM ecyari kuba nagamba nabata kucyetegereza ekitwasharamu kukora no kureba ngo timu yabaneza no mpira kandi mwine opponent nomwe hatu kutraininga mutatrainingire hamwe tikirungi. Mobilizer w'ekibina kya NRM Honorable Michael Mawanda Maranga yayoreka okubetebekanisa okuronda karuraka omubishoka byona ebyihanga. PLU and NRM have joined hands. Izobero twayigita twatekaho nkoragana umurwatu yitu ya PLU na NRM aha kongera obuhagizi bwa NRM bwebeyine twayine abahagizi biji omuyihanga ryona abakwatuka tuketorora ihanga ryona twashanga twino obuhagizi no kushira munongo bw'eminyeto bwe bwagenda no bucendera mu NRM. Gasha kwa Jimmy Muhumuza. The spirit of democracy, this is how we work.